Nevjerovatna priča o psu iz Brazila postala je viralna za tren, a u neverici je gledaju milioni širom svijeta, jer je sve zabilježila nadzorna kamera veterinarske ambulanti. Ni zaposleni nisu mogli da vjeruju kada je pravo sa ulice u ambulantu ušetao mršavi pas lutalica i u teškom zdravstvenom stanju ušao na vrata. Doktorka Daisy Ferreira i dalje ne može da vjeruje šta se zapravo dogodilo. Završavala sam pregled jednog psa kad sam na vratima ugledala ovećeg psa koji je šepao, priča ona ne krijući uzbuđenje i čuđenje i nastavlja. Ušao je i podigao povrijeđenu šapu, kao da bi da nas pozdravi, ali nam je tako u stvari pokazivao samo gdje ga boli. Veterinari su ostali u čudu kako je znao gdje da dođe i od koga da potraži pomoć. Kad su ga pregledali, ustanovili su da ima lakšu povredu šape, ali su otkrili mnogo ozbiljniji problem. Tumor koji mu je potpuno bio prekriven buvama. Okupali su ga, zbrinuli i počeli da liječi. A priča o ovom nevjerovatnom stvorenju obišla je planetu za čas i ponude za njegovo udomljavanje počele su da pljušte. Najdivnije od svega jeste to što je došao sam. Njegova inteligencija je predivna. Sigurna sam da će ga udomiti dobri ljudi, priča doktorka. Ukoliko vam se dopada ova priča, kliknite na like.